Pozdrav dragi ljudi, novi vlog. Danas ću vam pokazati jedan video iz Zagreba. Zagreb je predivan, glavni grad Hrvatske. Naravno da ja kao Riječanin najviše volim Rijeku, ali stvarno je Zagreb glavni grad, evo to je to, glavni grad Hrvatske. Masa ljudi, sve nešto u žurbi, u vrevi, Bio sam gost na tribini organizatora montaž stroja i Zagrebačkog kazališta mladih. Budi dobar pupi, da ljudi svi misle da si dobar pas, budi dobar. Gostovao sam zajedno sa kolegama na jednoj tribini koja je promišljala radikalizaciju mladih. Sa mnom je bilo nekoliko kolega, ne istomišljenika, bio je Marin Perić, s njime sam rekao bih gotovo istomišljenik. Vjerojatno puno ljudi ovdje ne prati božanstveno sve, možda im nije kvalitetno, možda im nije trudnost. Ali ono što svakako mogu priznati, oni koji su pogledali jedan put nekakav naš film, skeć, nemam pojma, sigurno su mogli primijetiti da se bavimo i stvarima koje imaju veze s katoličkom crkvom. Dakle, dovodimo i sebe u pitanje. Ako hoćete od pozdrava biskupa, o prečasni, velečasni, najuzoritiji, kako si predivan i tako dalje. Dakle, mi smo imali tu možda odvažnost o tome igrat se malo s time, jer kažem, to nije govor na koji su navikli u katoličkoj crkvi. Dakle, Marin Perić, Laudato TV-a, božanstvena komedija. Bio je Marko Matijević ispred Srednja HR portala, čitanog portala Srednja HR. Bila je gospođa, predstavljena je kao katolička teologinja, mirovna aktivistkinja Ana Rafai, Mario Nakić, Liberal HR. Također s nama je bila i Tena Sojer, Netokracija HR. Tribinu je moderirao Gordan Bosanac i moram priznati da je jako ugodan bio čovjek i da je jako dobro radio cijelu tu priču. Dobar večer, dobrodošle na tribinu montaž stroja pod nazivom Mladež bez Boga, mapiranja područja radikalizacije. Moje ime je Gordan Bosanac i ja ću danas biti ovdje u ulozi moderatora na temu radikalizacija mladih u Hrvatskoj, odnosno u temi o Mladeži bez Boga. Za početak bih predstavio naše goste i gošće. Krenut ću sa Marko Matijević, koji je glavni urednik portala Srednja HR. Ako još niste bili na tom portalu, otičite vidjeti portal Srednja HR. Sve što se tiče mladih, obrazovanja, puno toga možete saznati na tom portalu, dobrodošli Marko. Pokraj mene Ana Marija Rafai, katolička teologinja, mirovna aktivistkinja. Anu znam već duže vrijeme, moram reći, družili smo se još u Centru za mirovne studije. Dobrodošla, drago mi da ste s nama. Kraj mene Mario Nakić, glavni urednik portala Liberal HR, za kog sam ja mislio da je Zagrebčanac, onda je rekao da je čovjek iz Požege, koji isto nije bio na Liberalu HR, pogledajte i taj portal, dobrodošao Mario. Tu je i Marin Perić, katolički teolog i voditelj emisije Božanstvena komedija na Laudato TV. Isto tako moram priznati u stvari da sam tebe upoznao preko Facebooka jer sam gledao stvari koje radi toko Božanstvene komedije, tu mi je nekako zapalo za oko da bi bilo zanimljivo da mi se pridružiš, hvala puno na odazivu. Marin Miletić, katolički superstar, da te mogu tako predstaviti. Mislim da Marina ne treba posebno predstavljati, vjeroučitelj, osnivač iz druga katoličkih skauta Hrvatske. Čak i oni u najboljoj namjeri koji misle da ljube bližnjeg svoga, gaze ovog do bližnjeg svoga. Tako da mi je to isto teško nekada razumjeti da nam to može biti okvir gdje ćemo biti sigurni da se neće otići predavati. Reci nam. Da, nekako uvijek je teško naći taj balans da nešto kada svjedočiš o sebi ili o nečemu što radiš, da ne ispadne kao neko napuhavanje nečega i kao samo isticanje, samo hvale, to nije dobro. A onda opet ako ne progovoriš o nečemu, a ljudi ne znaju, onda to opet nije dobro, pa probat ću naći negdje, bar u mom slučaju, neku ravnotežu, iako nisam baš uravnotežen, ali bar donekle. Prije
Dakle, mi, na primjer, u Rijeci, ja konkretno, ali mi, evo, kao katolički skauti, 12 godina organiziramo ljetovanje za male muslimane i za pravoslavci iz Srebrenice. To radimo 12 godina, to smo radili 7 godina kad je Miljenko Jerković zvao i pitao što vi radite to u Rijeci? Mi smo obavještavali, znate, pošaljemo obavijest na novine, na medije, to nikog nije zanimalo, mislim nikoga. Oprostite, dakle, ali ajmo mainstream neke medije, dakle, mi smo, dakle, cijelo ljeto, 12 dana te klince dovlačili, pronalazili dobre ljude, grad, županija, Riječka nadbiskupija u suradnji, super pokrili hranu, moji učenici, bivši učenici, volontirali cijeli dan s tim klincima. Mi smo dolje bili, kako bih rekao, to je jedna suradnja koja je izrazito snažna, izrazito dobra. Godinama radimo ljetovanja besplatna za klince iz Republike Srpske, za naše klince iz Vukovara, za beskućnike. Mi pošaljemo obave, znate, to mislim. Dakle, rekao bih, slava internetu dok još je donekle tu sloboda, pa možeš objaviti, napraviti neku priču, pa se to šera, pa ode. I sad, evo, s druge strane, ako ja, na primjer, nakon 16 godina rada, ne do Bog dragi, da sutra popalim člengar nekom na ulici, to je gotova priča. Ja sam na naslovnicama, evo ga, Klošar, Radikal, Luđak, znali smo mi kakav je on, evo ga, to je on, evo ga, napokon je pokazao svoje pravo lice, a 16 godina se skrivao. I to vam je, no s druge strane, da me ne biste krivo shvatili, ne tražim nikakvu hvalu, jer stvarno duboko sebi znamo da od toga ne, nego da samo treba raditi, ići dalje. Ali evo, konkretno, dakle, crkva, moram to reći, moja crkva ima puno toga za počistiti i ja vjerujem da hoće. I mi koji smo laici na istaknutim nekim pozicijama, ako hoćete, koji razgovaramo s biskupima, puno putem kažemo, ako nećete vi počistiti, kad dođe vrijeme čišćenja, onda će to biti tako smeće da ga kamioni neće moći odvesti. Dakle, vi koji radite u medijima, vi to znate, čim se dogodi odmah, sve van, jesam, kriv sam i šta sad, i šta će to je drugi, misliš šta? Ali kad ti skrivaš nešto, onda to ode tamo gdje ne treba, to pod broj 2, mi na primjer, ja ne znam za druge, ali u Rijeci mogu govoriti, mi radimo kod psi na dobro. Mi smo dobri, dakle, kršćanske zajednice, protestantske zajednice, sa Srpskom pravoslavnom crkvom, sa Međulisom islamske zajednice, konkretno Riječka nadbiskupija, mislim, ne bi ovo stvarno, ja ću odgovoriti na bilo koje vaše pitanje, pitajte me što god želite. Ja gledam pokrenuli smo prihvatilište za beskućnike prije 12-13 godina, hospiciji, sad gradimo neki dom za dementne osobe, 400 ljudi hranimo kroz pučke kuhinje, imamo 4 ustanove gdje nam ljudi spavaju koji nemaju novaca, hranimo 60 studenata koji nemaju roditelje. Mislim, i sad problem je mog biskupa konkretno, nadam se da mi neće ovo zamjeriti, kad moj kaže, daj šefe, moramo to pustiti van, da se to vidi, ne znam, ljudi to što čini desnici, ja kažem super, da, a onda sve ovo drugo, kad izađe van, onda evo, ne, onda ljudi kažu takvi su ti. Tako da me ne biste krivo shvatili, držim da treba biti transparentan, držim da treba biti puno transparentniji nego što jesmo. Držim da sve, brate, sve što ima, ma evo ti, kao što radi biskup Uzinić, lijepo objavi financijski izvještaj, lijepo svaka lipa i tu trošimo, pa ako ne valja, ne. Tako da, završit ću, puno toga mi radimo, dobroga, što se u stvari... Ana, još se ti nešto htjela reći, onda obećam na desne strane. Taj problem postoji i u drugim katoličkim regijama u svijetu, u Hrvatskoj, kao i mnogim drugim postsocijalističkim zemljama, postoji veliki problem autoriteta da mi nemamo taj, možda ti imaš sa svojim biskupom, ali mi kao mainstream, odnosno kao ljudi koji živimo unutar, tu postoji pitanje za mene, problem otvaranja tog pitanja, pa da vidimo dok ćemo svi. Mani, kratki replika moraš, ali molim samo... Pa evo, trudit ću se biti koncizan. To vam, dakle, jednog dana kad budemo imali političare, bilo koje, koji će imati odvažnosti, da mi ne izgledi nešto drugo, odvažnosti, to je, mi razumijete, to je njihova, dakle, stvar je politike, da dođe i kaže, izvolite mi, podnesite u svaku lipu, ako ova druga strana neće, podnesite taj izvještaj. I gotova priča, dakle, to je njihov problem, razumijete? I još nešto, moram ovdje reći, to je kao kad je meni, ne znam, imali sam prije par godina jednu situaciju s vjeronaukom u osnovnoj školi. I onda je kao, zašto klinci su vani, znate, uvijek je ta priča, zašto? Pa ko da, jel ja ću napisati 35 sati kurikula, evo za te klince nazvat ću predmet svjetlo sunce. Pa neću ja to raditi, mislim, pa bio SDP na vlasti HDZ, pa nek oni naprave to, pa ne, ako ga treba crkva napraviti, onda ćemo mi naći, pa ćemo mi napraviti taj predmet. Za klince koji ne idu na vjeronauk, idu na taj. Mislim, kužite, i onda se igra ping pong, i onda kažu vi, pa napravite predmet, čovječe, mislim, pa nije to naša situacija, konkretno ovdje. A s ovim možda samo bi
rekao kolegici da, šta znam, to nasilje, ili to mi je malo uvijek kao da neko sad iz crkve vrši nasilje, ili to mi je možda malo tumači, ali dobro. Ja bih samo rekla da su ti političari većinom katolici. Da sad jedna nova tema. To oni kažu za sebe. Ok. Malo ćemo spustiti evo da udahnete zraka, popijete malo vode i da se prebacimo na ostale naše goste iz Goše. Meni je zanimljivo da smo se dotakli ove priče oko transparentnosti i cijeli ta fama da sve treba biti transparentnost i da će nas transparentnost na kraju spasiti. Bilo je situacija povijesnih kada je vrlo transparentno ubijalo jedne druge kada... Znači, transparentnost sama po sebi, ja mislim, nije odgovor da će stvari biti do kraja dobre, iako mislim da u našem društvu nedostaje transparentnosti. U tom smislu... Radosna sam da sam mogao iz Rijeke doći u Zagreb posvjedočiti, progovoriti o Isusu, progovoriti o neprolaznim vrednotama, pokazati da i mi vjernici itekako imamo što reći i na koncu da nije dobro da lupamo jedni druge po glavama radi različitih stavova, različitih razmišljanja, različitih pogleda. Ja baš vjerujem da možemo mnogo naučiti jedni od drugih i baš vjerujem da ne trebamo režati ko bijesni psi iz svojih rovova utaboreni, nego da izađemo van, da iskoračimo ispred i da onda kada iskoračimo ispred da vidimo što imamo jedni drugima za reći i vjerujem ako imamo dobre nakane, ako nismo baš raspoloženi za agresiju, da možemo naći jedan point, da možemo doći do te točke i da možemo zajedno tu napredovati kao ljudi. Postoje li pokreti, sustavi koji korijenito, temeljito žele promijeniti trenutni vrijednosni sustav u Hrvatskoj i nekako smo otprilike došli do zaključka da unatoč tome što postoje pojedinci koji možda pripadaju fundamentalističkim strujanjima, smiri se sad ja govorim, ne ti, da u pravilu ne postoji neki širi pokret koji bi zahvatio cijelo društvo u nekom fundamentalizmu. Govorili smo o tome da, mislim, što znači biti radikal, je li to je tako da govorili smo o mnogo toga, no na koncu dotakli smo i različitu priču radikala, odnosno radikalizma kao nekog potpuno predanog slijeđenja neke ideje. Na koncu Dražen Petrović je bio radikal u treniranju, ne, kao i mnogi znanstvenici, kao i mnogi, no neko smo došli do zaključka da osoba koja isključuje u potpunosti druge i drugačije i koja ne prihvaća nijedne argumente koji su činjenice ili na razini činjenice, u stvari pripada radikalima. Meni je bilo jako zanimljivo, sretan sam i zadovoljan da sam mogao razgovarati s različitim ljudima, s različitih svjetonazora, različitih pogleda. Publika je bila jako dobra. Neki su se iz publike pitali, tipa rekli su pa premirno ste vi razgovarali, da, možda su očekivali da ćemo s vama, nema pojma, pošorat, da ćemo podivljati svi skupa, ali ja mislim stvarno da je vrijedno da razgovaramo i mislim da kad razgovor nestane, utihne, da je tek onda problem, jer ako ne možemo razgovarati jedni s drugima, onda se čuju Warhammer u dubini, onda dolaze ti bubnjevi rata i onda u stvari kaos nastupa. Tako da dokle god se možemo susresti, bez obzira na različitosti, dokle god možemo razgovarati, to je sve dobro i Bogu hvala na tome. To je to, dragi ljudi, nadam se da vam se svidio video. Spremam također jedan video, sad uskoro će izaći o obnovi gimnazijskih prostorija, pa svakoga pogledajte. To je to, dragi ljudi. Pupi, daj budi dobar pas, da svi misle kako si dobar pas, dobar pasinja, bijela psina moja zločesta. Hvala vam što me pratite, hvala vam što ste se subscribe-ali na moj YouTube kanal. Puno mi to znači, podržavajte me, komentirajte, pišite mi što želite, pišite u komentare što želite gledati, o čemu želite da razgovaram, da snimam videa. I uskoro spremam ako Bog da, jedno iznenađenja, mislim da će biti još jedan upgrade, jedna nadogradnja, pa hvala vam što ste tu uz mene. Ja sam Marin Miletić i pusta svima, pozdrav ljudi, to je to. Pozdrav, ništa. Bijela psino, jedna zločest.